Ngasigi video simadi Iran amasung Israel hariba Leibak Anishigi military power comparison gi matangdani. Video asibu loiba fawba miyeng tabiyu. Ahanba sidi Iran dagi horasi. Iran hariba Leibak asigi global military rank asi taraga mari subada lay. Israel gi oinadi global military rank asi taraga taret subada lay hari. Iran gi capital si Tehran hariba mafam asidani. Atuga Israel gi oinadi Jerusalem hariba mafam asidani. Iran gi lam gi pak chawba asi 1,648,195 square kilometer ni aduga Israel gi lam gi pak chawba sidana 20,770 square kilometer ni hari. Iran gi population asi 87.5 million ni aduga Israel gi na population asi 9.4 millions ni. Iran gi nominal GDP sidana US dollar 464.18 billion ni hari. Israel gina GDP nominal asi US dollar 534.6 billion ni. Purchasing power party dana Iran gi US dollar 1.85 trillion ni. Amadi Israel gi US dollar 552.1 billion ni. Defense budget dana Iran gina US dollar 25.1 billion oi hari. Israel gi oinadi US dollar 23.4 billion ni. Nuclear weapons dadi Iran gi amata leite adubu Israel gi di 90 lay hari. Iran gi apunba personnel masing asi 960,000 ni aduga Israel gi na 634,500 ni hari. Iran gi active personnel dana 610,000 ni leidivsi aduga Israel gi na active personnel asi 169,500 ni hari. Reserve personnel dana Iran gi 350,000 ni leidivsi. Israel gi di reserve personnel asi 465,000 lay aduga paramilitary forces tadi Iran gi 220,000 lay. Amadi Israel gi di 35,000 khaktani leibasi. Armed forces tana Iran gi na area amadi Israel gi na Israel army hariba singasini. Army personnel tana Iran gi 350,000 lay aduga Israel gi na 526,000 ni leibasi. Combat tank tana Iran gi 1,613 lay. Israel gi na 1,370 lay hari. Iran gi apunba armor vehicle si 65,765 ni. Israel gi na 43,407 ni armor vehicle si. Infantry fighting vehicle dana Iran gi 610 lay. Israel gi na 500 khaktani lay divisi. Armor carrier da Iran gi 2,560 lay. Amadi Israel gi di 1,360 lay hari. Mine resistant ambush protected tana Iran gi chama lay. Israel gi di kunthra khaktani lay divisi. Armor car dana Iran gi lising taraga chatre ka kunthra manga lay. Amadi Israel gi di lising taret ka chamanga khak lay hari. Self propelled artillery dana Iran gi jamri ga mogdra lay. Israel gi di jahum ga kunithoi ni lay divisi. Field artillery dana lising ani ga yakhai lay hari Iran gi aduga Israel gi na field artillery asi chama ga humdra mathoi lay hari. Rocket projector dana Iran gi lising amaga chamri humpu tare lay hari. Israel gi di rocket projector asi chama ga yakhai lay. Mathang asidi air force lom dum laglasi. Iran gi air force asi gi maming asi IRIF kawi. Israel gi na Israeli air force hairaga khnei. Iran gi air force personnel asi gi apunba masing asi lising nifu ga nithoi ni. Israel gi di lising marfu ga mapan ni hari. Iran gi apunba aircraft masing asi chatre ka humdra ni pani. Israel gi na chatru ka marfu mari ni hari lay divasi. Fighter aircraft na Iran gi chama ga marfu taru lay. Israel gi di chani ga nifu matwi ni lay divasi. Attack aircraft na Iran gi kun ga humdoi lay. Israel gi oinadi kunthra ga nithoi ni lay divasi. Multi role aircraft na Iran gi kunthra taru lay. Israel gi di chani ga marfu ni lay divasi. Special mission gi oinadi Iran gi tara khak lay. Aduga Israel gi di kun ga humdoi ni lay divasi. AEWACS dana Iran gi oinadi amata leite. Israel gi oinadi AEWACS asi mari lay hari. Reconnaissance dana Iran gi oina amata leite. Israel gi oinadi kun ga mathoi lay. Electronic warfare dana Iran gi ani lay. Adum oinamak Israel gi di amata leite. Trainer aircraft dana Iran gi chama ga ani lay. Israel gi di chama ga yankhai mari lay hari. Helicopter dana Iran gi chama ga kun mapan khak lay. Aduga Israel gi di chama ga nifu taruk lay hari. Attack helicopter dana Iran gi tara ga humdoi lay. Israel gi di nifu ga nipan lay hari. Transport aircraft dana Iran gi
Matruga Taruk lay, Israel Gina, Taraga Tadet Kaktani Lady Basi. Tanker aircraft today, Iran Gitaret Khutlai, Aduga, Israel Gina, Taraga Marini Lady Basi Tanker aircraft Basi. UAV the day, Iran Gi, Janipanga, Nifu Humduile. Adubu, Israel Gina, Lissingamaga Taramangani Lady Basi. Matung City, Navy Lom the Mulaglasi. Iran Gi Navy Maming Asi, Irian Hadaga Kane, Israel Gina, Israeli Navy Hadaga Kane, Iran Gi Navy personnel Asi, Lissing Taragani Panga Chamangani Lady Basi. Aduga, Israel Gina, Lissing Taramapan Chamangani Lady Basi, Apunba, Navy personnel Asi. Helicopter carrier the day, Leibak Animak, Matalate, Destroyer the Su, Adumangai, Leibak Animak, Amatalate, Frigate Star, Iran Gi Tadet Khutlai, Israel Gidi, Amatalate, Corvette Star, Iran Gi Ahumlai, Amadi, Israel Gi Oinadi, Corvette Star Khutlai Hari, Submarine Dana, Iran Gi Kunlai, Israel Gidi, Submarine Manga Khutlai, Petrol Vessel Dana, Iran Gi Kungamatoi Amadi, Israel Gi Nifuga Mangalai, Mine Warfare Gi Oinadi, Iran Gi Amakhutlai, Aduga, Israel Gi Oinadi, Amatalate, Merchant Marine Dana, Iran Gi Jamapan Nifu Nithoi Sui, Aduga, Israel Gina, Nifuga Manga Khutlai Hari, Port Amasung Terminal da Iran Gi Marilai, Israel Gina Amadi Heli, Haibadi, Israel Gi Pumalai Basi Mangani, Labor Force Dana, Iran Gi 27.6 million ni Lady Basi, Aduga, Israel Gina 4.1 million ni Hari, Iran Gi Apunba Airport Masing Asi Jahum Gataramapan Sui, Israel Gi Apunba Airport Masing Asi Dana Nifuga Nithoi Lady Basi. Roadway coverage Dana 223,485 km ni. Aduga, Israel Gi roadway coverage Asi Dana 20,391 km ni Hari. Railway coverage Dana Iran Gi Oinadi 8,484 km ni. Aduga, Israel Gi Oinadi 1,497 km oi. Waterways coverage Dana Iran Gi 850 km ni. Adubu, Israel Gi di 0 km ni. Aircraft carrier da Iran Gi Amakhutlai, Aduga, Israel Gi aircraft carrier di Amatalate. Ngasigdi matang asida loisilage. Video asibu nungabiba taragadi like, subscribe, share, comment tawbiramo. Aina haibada soikiba amadi walhoba yauragasu mayamna ngakpiyu.